Maloi lau mali e a hou e ki moe lelei ai Tonga kotoa, whiawhia ke o taritali lelei ki mo tolu ki homo ngā hio ngongo, moe le dio kai uma ai televisone Tonga ki he hoani, i he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Le ko ti tongani mo uye toko ua, ke mao ai mahaki mo fitai 40. Malolo hango mātu a Tonga i Amerika mga tuonga ni Havena Valley, pe aloro Tonga i Aussie Telelia ai e ki Palemia ki whakataha ai kautaki i Troika a punipuni i Brisbane. O guta i benga hitala noa kehe ana yangi, pe hea e tawakai ki ngā hio ngongo mehi malae o sipoti ka o maa ai tuonga ko ia oi ea. Ko e bakai lama e ni ki he whaai ki iki, ko au liliani polutene. Kua le ko te poto ngāwe mo ui ai mo ui e ua i tongani ke mao e mahaki mofi Typhoid. Ko hiri eni hono whakababao i me he poto ngāwe mo ui i Tongatapuni ai toko owa ko e ni he wike kua osi, ka akuna i he tuonga whakawhie mali e pe. Ko e toko owa ko e ni ko e ongo matapu le eni tau taha fitu mo ta ua taha, pe akuna nofo whakataha i ha api nofo angape e taha i ho foa. Ko e whakaiki ki tala noa ko ia ki Hawani mo Popua aho. I he whakamatala kua tuku mai me he pot ngāwe mo ui, nei whakapapau i ai mao e he ngoua koe ni ai mahaki mofi Typhoid, mga tuunga me ha sivi toto nei whakahoko i he wike kua o si. O mahino koe toko ua koe ni nana os maupe ai mofi me ngahi whailonga o i mofi Typhoid i ngahi wike ki mua pe toko at ki nao tolo whatokoto i he whalimahaki vai o la i he ahotahaono mo i taha fitu e mahina ni. I ene pehe, nei ka mātai pēr whakatotolo e potngau mo ui ki toko wani, tau te whito ki hono wakai i moini ihi o knau whikau aki wāofi, pehe ki hono tāna ki atu e nao ngahi CV ki toko ni ki hono wakai i tupunga o i hoko ko ia ai mahaki mofi Typhoid koe ni. Aina mahino me hono CV ni ihi ne nao nofo wāofi o kui kai hāmai ha whakailonga ai mofi Typhoid me te knau tolu, ka o kwhaipea no muimu i ofi ki nao tolu. Pehe me he potngai mo ui whatatau ki he whamatala ne nao malawa tu tāna ki i he nā wau mai ki he whalaite o i wike kua o si. Ngali koe mahaki mofi Typhoid koe ni o mawhola pe i he whai whamini ai ongo matāpu leni, ka o ku kei hoko hoka tupe ai whakatotolo. Koe mofi Typhoid o whakatupu ia e ha siemu bacteria ai au mawhola ia i hono mau ha mea tokoni pe vai inu kua uli i he siemu me he taha o puke pe o kune mau ai siemu koe ni neongo kui kai hāmai o ku puke. Koe whailonga e mofi Typhoid o ku kaukei ai mofi i ngoi he la ia, whakamokosia, langa ulu, toka kovi, pia langa kete he taimini ihi, whakataha pe i kai whakataha mo e whakalele hangi e koe whakatapu. O ko haaheni e pot ngai mo ui he o malawa ke whakalalahi a mahaki koe ni o tō tua, pia malawa ke au o mole ai mo ui. I ene pehe o ku whamamawhai me pot ngai mo ui ai mahu inga, ke mao ai vai inu o ku maa, pe haka ke lili pe atoki mau, whano mau pe a ki hakoa i Hawaii o kulele ki mua i he mau mea toko ni pe ngauhi mea toko ni. Ai au whamamawhai hene mahu inga ki tauhia mo ui maa mo haisini i he taimi ko toa pe, te lia ano mau e maha ki mofi Typhoid he mo ui pe mo ui ho whamiri. Kai kehe o ku kehe o hoko atu pe whakatotolo he pot ngāwe, tau te whito ki no wakai i ofi e whamini ai ongo matāpu leni mo ki nao tolu ne nao whikau aki wāofi, ke whakapapau i he ikai ke tō mawhola tō mahakini ki he kakai e whanua. O ku te watu eni ai e ki Palemia, no pele whanua ki he whakataha a pongipongi, ai kautaki he komiti whale i ki he whakataha anga e kautaki o ngahi whanua e Pasifiki, pe goik iloa koe Troika, ko hiri eni e mea ato ai e ki Palemia i he whakasinga i wike ki Aussie Telelia, ko e teo ki whakataha maho ingani i Brisbane, ko e whakataha koe ni, ko e whakataha pe ia ai kautaki e tolo, pe me mipai ni tolu i Troika, ai e ku kau kia i Palemia o Tonga ka koe sea malolo ia o e whakataha anga kautaki ngai whanua i Pasifiki pe Forum, Palemia o Tumotu Solomoni, ka koe sea lolo Tonga mo i Palestini ko ia o le Pāpulika o Palau, ka koe sea hoko ia o e whakataha anga ni. Pehe me Office Palemia, lolo tonga mea anō pele whakawhanua i Australia, e whainga mārie ke whemea aki ai me minista ki muli a Australia, Senator Penny Wong, pehe ke minista ke whiliuli waki o ea mo mau anga iwi, Chris Bowen.
E whakamooni he whakatahani mea lea pau ngā aue, ke tokoni ke polokala mahala whanonga a Tonga ke mau anga iwi, o whakatau mua, ke mau sia kakato ai tā keti ki ngai ake ngahi mau anga iwi whakainatu la, o whakawhou me ngahi polokalama tokoni me ngahi hoa ngā aue, ka tau te whito, he ngahi e lia o whakapatonu ki ai tokoni. Lolo Tonga e ni nei mau whainga maari e heni ai eik pale mea no pele whakawhanua i ene whalau fau i Nuusila o whakataha ma minista ki muli a Nuusila Winston Peters. Nā tala monuai a Peters ke lakanga fo o ko whakanofo ki ai a no pele whakawhanua. I he whakamatala nei tukuhake i he pēsi mi te Afrika Sosiale ai ofisi whakatala whikaulahi a Nuusila i Tonga ni, na e malawa ke na whemea aki heni ki ngahi kawenga ke he pē i he whakalakalaka whakawhi tuu mo whakamāmanlahi e ngofonua whakatou osi, pe he kiono kei tokonia e Nuusila ai whakataha anga forum. Kai ke he i Australia, kua uki e he kakaitonga i Brisbane e kautonga kotoa pe i Australia, ha nau whakataha i he whiawhi oi ahoni, kono talitali oi mea hatu ai eikpale mea no pele whakawhanua. Koe whainga maali e eni ma ai kakaitonga i Australia, ke na whakataha i mo eikpale mea o whanongoa ai ngahi palani o kwhai ma ai langa whakalakalaka whaekonomika ai puli anga Tonga, pea ke whakaongo atu mua nau le o mo nau ngahi whima u ke eiki pale mea. Kua whakapapau i eni me he pule anga e nau ngāwe makehe me pule anga Amerika, ki honoa lea i waofi ai tu o ngau kiai a tongani me he tūtu uni whakapalesteni ne urua ki tuku mai me Amerika. Ke ngata ki he ahulua ki o tauni ai kore visa ngofua wholau ewa kotoa pe, mai visa ako ai kakaitonga, wahe whanua tō pola, moi whakaiki. Ko hono whapapau i eni he eiki paleimia no pele whawhanua ai ngawe makehe o knau whahoko, lodonga ni mea i whalea lea o whahae palani ngawe ahoe te awe pule anga whoou. Pe he whawhanua ku ni mea i uktokanga i kakai ki he kawingani, pe au na lodonga whahoko e ngawe ki ai i he levolo maalunga taha, pe toktukuangi whakaofisiale mai e ngahi whakaiki ki o ngawe ko lava. Mahina peke te au ke hoha hoi ka whanua, ka uhi ka tau wha diplomatika pa mo tōpore anga, whikau aken pa mo e kore visa kon ki Amerika, ai nei whahoko, ai tūtuuni me he Palestinio Amerika o kamata me he aho waki o Samoari, ki he kau kore wholau ewa, pe he whoki ki he kau wholau wako sea. O kau pe pa mo tokanga, ka uhi ka hoha ka inga whanua sea, pe he whoki kau diaspora, ki he tuunga o ki ai, ai kore visa koe ni ai kakaitonga sea. O whi whaha pe whaingamari koe ni, o whai ngau makehe, pa mo pure anga Amerika sea, i he le volo ma o lunga au pito sea. Pe au ku o whi whaha pe ke mo miai, kore tu he taimini o ki ai pe whaingamari e sea, ka uhi koe pepere ngesi ai ngai whiare a ki, o kore at pe ke mo kātak peo taitari ki whakakato atu, ka toki whaofisiare, o no whakahoko ngā ue sea, i whai pe ngā wā ofi, ai office koe ni e pare mia, pe he whoki ki he tampini skauni, o kui ai, ai pāwhakatupure a ngā sea. Ko e kawingani whoki o kumatunga ia mihi o si kamata pehe a haoloa ke mahine ni, ai gaiki toi ata ha kole visa ngofua whalau ewa, pe visa ako ha toko taha passport Tonga ke whalau ki Amerika. Tu ke heangi ak nau tolu o lotonga ia i nau visa kai pehe ke kau whalau i e uhinga whatiplometika. O mātunga pēni he tukua ki e Amerika ko futoko lahi e kau Tonga o nau nofo ova tai whakalau i ho nau whunua. Lotonga nine o stuk mai ba mo tutu uni a Amerika aine ka matalau ia he pule lule wike ko osi o kau kei a fisi mo Vanuatu he ngai whunua whangatangata kai gai ke ta ofi whataimi ka kono oangi ha tutu uni ke kau kole visa wholau ke nau tutongi ha paanga malu i ki Amerika pe tok malawa ke nau wholau. Aia koe paanga malu i koe ni ka mata he paanga ni maafe Amerika ke tahamano ni maafe pe koe paanga ia e wamano tupu ke wamano whaafe tupu i hono liliu koe ia ki he paanga Tonga. Koe konga pēne whenga Amerika ki hono te whakamalohi angi a hono malu i hono kau a whonua me huangi ai kakai ke kehe o mamani o nofo tai whakalao i hono whonua. Kai kehe ko iai ai tuk mai pe mehi ek pale mia tonga nino pele whanua ai whahoko i ngāwe ki ai e pule anga ki tok tukuangi mai hono whaikiki i haka kato ai whengai aki ki ai moi pule anga Amerika. Mai ngonga le te ome televisione Tonga ko au vai whanua tō Paula.
Kua malolo hao mātu a Tonga no Fort Texas, Amerika me ha vela whale na ane mōwhia hona api na whaanga a neawhi i ki kolo Kukoleville. Ko e ongo mātu ani, ko e ongo tōleka leka, pēna ana malolo pe lolo Tonga hono kāpui e he velani, pe koe māma koe ni ai whale i e pongpongi a neawhi, ai a koe toko naki ia i Amerika. I whakamatala ko toko mai me he kautaha o ngongo CBS a Texas, ko e velani ne hoko ia whakafuafua ki taimi hongo fulu pongi pia ne hao mo ui pe ai toko ua kai malolo ai ngo mātu ani. I he toko ua na ai hao mo ui o ku kei e whakaakia ki ai he toko taha i he whale mahaki. O ku kei hoko atu pe whakatotolo i kau polisi o whikau aki mo i tupu anga o i whakatutama kini. Pea kakato i he whalai te kōsi ai wike lotu whanau wako o i siasi wesiria na tauataina o Tonga, ka kai wike mahu inga ia mai ngahi whamili o i siasi, o ku whai a hono whakamama, mo whakahinohino whakalau mali i he whanau i siasi teu ki he tōta o ka whai i he malai o iako i he tau whakako i tau whaoni. I ene pehe ne whakamahu inga i, pe nei mahu inga eni ki he kau whaiwhika o i wahenga mawhanga, ke whotu hapolo kalama whawhewhi e whanau e wahinga i he whiawhi whalaite ke tātuku aki a wike lotu whanau ako huanoa wano. Ko e whakaigigi mo Peti Blake i lo lahia. Ko e polo kalama whakawhewhini ne kauke ai a homa keli kao, pili mo maufanga, o whakahoko ai e he whanau i ngahi whaiwa, ko e hiwa, mo tala noa whakatata ki he pē. I e whakamatala ai whaiwhikau pule o wahenga maufanga Reverend Willie Tony Sātini na ane pehe, ko tahape eni ai whenga ai siasi ke whakamaupo e nau whanau, pea ke ohi hake ki nau tolu i ha ātakai ok mo uilelei, ko e uhi ko nau kaha u. E maupou kakato ki he polokalama ko whao me he ofisi paisteni, ka o ma e kautare ki ta. Ki a polokalama peheni, e whakawheohi ai e whanau e siasi, pea mo e whanau whoki ai whonua. Neo ngau whou i he wike lotu, pea ma e whanau ako, au mau whakawheta. E whakamaapopo ageni ai wike lotu, ai whanau ako, e whai ai e whiohi. Ko i ni, hono whakahaha e ngahi tare niti e mau whanau, i he ngahi hiwa mo e ngahi eksin, he ngahi aitem keke. O whakatutu, ma e wahenga ngāwen, neo ngau ku poaki au wahe popua, au mau whakawheta i ki mau tōru. O mau whainga maari e wahenga mau whanga ke mau whakato ai polokalama koini. Mau pōpou, whakato ko uhi ko e whonua, whakalufua, ka milot whare o siasi. Ue siliana tawataina Tonga o e halatung Tonga. Lolo Tonga e ni ne whakahawhi e whiaheni e whakafofonga me tō tupu o homa kelikao hala mehi tangulu, ai honga ke te kinao tolu hono whakahoko i polokalamani, tau te whito ke ne whakatahataha i mo puke kinao tolu, te lia i ngahi poli kehe o i mo ui. Koe mea whawhia e ngahi polokalama pehe ni whawhiohi ai tau tupu. Koe kuonga ni au whaingataa ke whai hawhiohi. Ka tau te whito ka pau koha mea pehe ni hange koe mea i he lotu. Pe koe mea whakakolo. Koe mea i au ku whaingataa ke tau sehe taimini. Because o tau ilo kātowe tau koe telefonia taimini o mo pe kia tō taha kotoa. Pa ku tātai taha opito pe ke te whaiha ngahi whiohi pehe ni a. Pa kia te au ko ngoi whia au ia i he whiohi o whai koini. Ko pehe koe lelei o mao me whenga polokalama koe ni, o ku mo ua e taimi a tau tupu ki he ako whaiwa mo e teu koe, o kei ilo ki he ukolo ke he, ka kia ki mautolu ki homa keri kao talu e mau ako mea mai weekendi e ua. Ai koe aho kotoa pe, koe tuku pe lotu e whiawhi, hoko atoa pe ako mea, mautolu whokpeki ape laine hiwa. Koe ke te aha taimi a ke te whaha o atu ke pehe ke o whia taiki kolo ke wheitu koku iai e whaingata wheitu mau ai e kawa mālohi mai mea koe no o ospeki i via he ako mea mo te teo ki he polokalama pa te whokpeki api te mohe o ko pehe au ia o koe mea lelei ani ke mole ki a taimi e tau tupu. Kai ke he ne mahino me whaiwa ne whakahoko e whanau i he whalaite ko osi i he holo o maufanga, ai kau whakataha mo veke ai whanau, ta tau pe mehe ki ke lalahi, ke whakali ari ai ngahi tale niti mo i whaiwa ne nawa ko. I kai ngata i ka kohono la langa ia oi nofo malu me melino i he wā oi whanau me tō tupu, teu ki whakotuu ai ngahi a kolahi i he wikeni. Ma ai o ngongo ale teo mo televisione Tonga,
ko au Betty Blake i lo lahia. O ne ngongo whakalota whanua ia ki hawani koe ngahi o ngongo me malai o sipoti, hoko mai a mō piea o lie. Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki malai o e sipoti. O ku whakaamo kaptene timiriki whawhanua tongani Arden Whanua Blake, ke ui ha squati whakanganga ro tonga whiahu ena ala ela, mo parani lelei ai pe timi ke whiahu hipo mamani he whakasinga au e tauni. Ko hiri whakieni ai toka lalo i timi i he whiahu Pacific Championships e tāko o si, mo taimi no o ku toe mai ki he whiahu a mamani, ai kumagatuunga i ne whakamatalani ke re teo whawahapure anga no sila. Au whemao e Whanua Blake ke li liwe tō kunga whakaukau ki mua he oku panake ipo mamani. Ka koe pango whonki o ku mua e toi maa hina ia ai agapururi ki pe whemo e kina au pito, whangataare vai ke lalanga ha whewhiohi e whanau wainga e teu ke whiauhi o katopa. Rotongani o ku kumitaimi ai e whaiako Kristen Wolf ke rikuruti e ne skuati ka ku parapare maini he oku ihe uhohonga e whiauhi ena ala ela pe oku i kaiha taimi le rei ki ai. Whakatau ki he tohi mahina e whiauhi, peko e nara e la, o wai taimi le lei ki e maro loa e whanau wa inga pia toi kanoni aki, koe ni ihe whanau tonga, o ngau toi wa inga pe whiau State of Origin, ai au whangata ai ke tānaki whaanga taha mai skuati i a waha taimi no. Maino pe whoki wai pia moi i waha taimi ke maro loa i e timi, ka koe ne panaki pe he koe ai whiauhi u whaamo e Whanua Blake, ke iai ha taimi pe heni, ke whai e toka teo, ki mu aipu a mamani. Ko e whiauhi wha historia whakoia wanoa taha fitu, nei tak tau mai mea chesen tau maroro mo Andrew o whiwhita, na ia whenga maari e o tonga ai ke sem whainolo pe mo timi ko ia Englani. Ka koini, o kufu whiama o apito ai e Whanua Blake, haki taimi ke whiauhi ai e timi whakatahataha mai pe me kau ofisiare ke whakahoko ai toka teu ko ia ke whiauhi pu a mamani. O ku iai pe whoki ai whakaamua ai e Whanua Blake, ke toi hoko atu pe hoko ua, ai kuna koe he timi a Kangaroos, pe koe hawi a mamani. Kage, koe wainga whakaama koe a tongani, e toi mirimiri sino pe mo Englani i Perth, a ta fitu koe a o katopa o i tauni, ki mu ai a pe pakihi pe mo timi a le panoni. O ku te gei ke whapapau i whoki, ai tōnga whamui taha, pe koe hae ai wakai koe ia, ki he timi a tonga, ki he whiahui po mamani a kapururi ki i o katopa. Nga puro e ni ko whapare e whitu uhopo tonga e kalampu Exeter Chiefs, Craig Fisilau, o hui ke skuati toto lono Englani, te teo ai pia whiahu e Six Nations. Ko ta ua furma au ai ne foha e sentatu tukoa i kare tahi a Kenny Fisilau. Pea ko osi wa inga he timi ta ua noa whafonua Englani, pea hui whakataha mai pono kaunga maratolu konga tonga, ko virikesa sela pea toi konga fisi, pe he whoki ono kaunga mea ko Emmanuel Likun. Na e makatunga i he wainga whahalwa manda Grand ke tau ko osi, hui mei ki he whakatolahi loki mi sine Englani, pea ko virikesa, ko e whetongi pe ia hono kaunga wa inga, e timi ko ia Path ko Will Stewart, ai au ki he wote kau kafo, pea au kai whenga maari e ki he whiauhi. Ko e toko taha ma ke he rewa ko toi ui mehe skuata Englani, ko e nihi na nau kafo ki mua, pea toi whakafoki me moi nihi ki he timi ko i pe mo skuati ko ni, o hange ko i kau reo kolo, a Freddie Stewart, George Thurbank, mo e whatoka tia tautua a koe ko Area Daily, pou begi a Margaret Smith, he o ku ngari ka heke mai me tunga reo kolo ki he whesi. I taimne tau pe whoki guai mo ni kehe, o whaamo e whaia ko ke toi whakafoki mai ke ne skuati, ka koe toto luono ko Niko le taha ia, ai a kapteni pe ai a Maro Ioche, i he whoeti toko wanoa, pe ki he tautua a toko taha ono, ko e vainga whaawa ko ia timi a Englani mo timi a Weresi, i he aho nima ko ia oi mahina katu u. O kui kai ki mahaloholo e whawa mahi se niare tonga e olpereki, Richie Maunga i whiauhi ko ia Japan Rugby League 1, heri ene kaiha ase i kuna e whipaki e timini pe ko e Toshifa Brave Lippers, pe mo timi ko iau te eki urungia e whiauhi ai kupote SPS a ki kai ko i wawha ki he wanoa i whasinga o wike. Ko i takaiono ne whiauhi, pe au hange hana toi whamanatu mai ki he matanga ai whainolo ko ia tau ko o si ai nei malu i ai e Brave Lippers ai ipu ko ia whiauhi ni hena tāpe pa ipe pe mo timi a kupota a ke kai ko taha walu ke taha tolu kana e hange o ku whawau mai ai Spears ia i he takai ni mai whiauhi. Ko hoko i rungia ko ia ai kupota Spears ke hau e re ko tia ai Saitama Wild Knights mo te eki ke urungia.
hiri e taka e ono o i whia au hini. O tonga ni na e whakauta uta mai e sen nial tu toko e Wallabies, Bernard Foley i he timi ko i a kupota, o hange ka siwai amanaki e Brave Lippers kai pango, na e whamahino e mo unga, au ku iai e whenga maari e ke nau toi malu i pēa ipu o i whia au hi e tau ni. Ko e sipotipe. Ko e wakailema e ni ki he tuunga o i ea i hona tuku mai me wa wakaimatangi a tonga i whamutu, whakahoko atu e pesa koila. Walo lau maari ho iki pia moe rere e tonga koto, tai tari whiwhi ki mo tolu ki he tau whamatala ea ko ia i he ewhia whini, mai tā noa la lahre mai noe aho, ato ngā lene lah ke alo maari e pe ke konga lahe ngahi vai whanua ko ia o tu tonga. Whainga maari ni ke whakako tau ngai whatongia ke ki tua, ta tau pei tōkang, whare hanga pe whoki ngā tai. Kai tau whanua ko ia i he taimi aho, whatonga e kei maa whanama ki hange pe ea, pe o ato e whare i ke hou eiki pe mui kakai e whanua, kei mahu inga pe ke tō ha hina vai, pe poka wala whetongi, ko hiko kina tōru ko e whatongia i tua, pe mui maa whanama ki hange ea i he taimi aho. Whakaire wani ki tau imi satellite, whatonga e ngai vai whanua ko ki toke lau, ki niwa wha ka pe ki ni Tongatapu, e ngai au tā maki uha aku ne toka ki o tau, po tahi whatoke lau, ai kino ke whito tuku me peha au whia, mua ua tu umato, tau te whito ke vai whanua ko ia ni o Tongatapu, mala peke ne o mai ha, lolo lahi angai tai tam whanua ko i he whini ka pungpong, e ki wawa uha apai, Tongatapu pe mo eua, alo maari e pe tuke ngahi au whia une ngā unu hake, e me ta whaat whakatonga hake, mala peke ne o mai ha uha tu umato tō hou, tau whanua ko ia he whini ki a pongi pongi. Wakaire wene ki tau ngai whatokanga ke ngai potahi, ke mea i he kau wholau tahi ka peke kau tau tai. O kei tupe whatokanga hako, pia moi whare i ke whanki i waka iki, ke tokanga he o ki tahi ke ngai potahi ko ia o Tongata, pia mo eua. Kai he pasiki a hini mako ka hapo mai, whatonga inge au tāmaki uha kune toka ki o tau potahi whatake lau, pe whoki au tāmaki uha tahu ne ngā unu mai me whawhaifo, ne ngā unu whakatonga tai pia mamao at pia me tau eria, ka lahi ki au maari e pe, i kotoa ngai vai whanua koe o tu tonga, tu ke hei au tāmaki uha mai e ki ngā unu mai pia me ta whakatonga, ki Tongatapu pia mo eu tokonaki ko ia, whakaosinga e me ke pe alo maari atu, i he ngai vai whanua ko ia o tu tonga. Ke yang pito kakamatang pia me tonga ha te ke tofu ia kotoa pia o tu tonga. Kai he tau whanua ko ia i he ewhia whini ko ia pongpongi, whatonga enge lahi ki alo maari e pe ngai vai whanua wawa upa apai, Tongatapu pia mo eu ka pe ki niwa who'o tuke henga niwa Tongatapu, ia au tāmaki uha kune ngā unu mai ki eria ko niwa Tongatapu, ia mai au whia mga uha tūna tō lolo lahi ngai taimi. Ke yangi pita toka ngā matangi pia me tonga me tonga hake, o pe ke maritahe tahanima ki wanoa ke hoa, pia hiki haka o ke maritahe wanima, tau te whito ke ngai potahi ko Tongatapu pia me eua. Balo ala taha koe whama whanake pōni, te krise sase ua tolu ki Tongatapu pia mo eu, pia au pe ke te krise sase wanima ki he onga ni ngā. Whamatala ea ko kia pongpongi, whatonga inge au tāmaki uha ko ki ta whaaki, o niwa Tongatapu, ke o mai te au whia mga untu umato, te vai whanua koe ki toke lau, kai pe whoki wawau i hoa, hoa tā e whewhia pongpongi, mga pe ki ngā untu umato, te vai whanua koe au wawau. Lahi ki alo maari e pe, ki ngai vai whanua koe haapai, Tongatapu pia mo eua. Ki yangi pe toka ngā matangi pia me he tonga hake, o au pe ke mere tahi, hongo fulu ke tahi nima ke hoa, ki kotoa pe ngai po tahi koe o tu tonga a pongpongi. Alo ngā taha koe whama whanaka pongpongi, te kiri se tongi noa, tongi, ki kotoa pe o tu tonga. Tai mi hua pia moe mamaha koe tahi, maha toka ia i he hawhi ai walu he whiawhini, tau maari te mte waninga ki he ua ahi hengi. Koe la a moe mahina, a manaki ke hopo la a pongpongi, os taha hima pia me he ono a pongpongi, pia tō ia i osi wano me fitu e whewhpeko ia a pongpongi. Koe mahina, o songo fulu pe me taha ua tu a poe pōni, pia hopo ia, i he toi minte taha ua ki he ua, hoa taha whiawhiko ia a pongpongi. Whaas pia tau wakai ke tau whamatala ea ko ia ki he aho e nima ka hako me ki Nuku'alofa. O kamata me pule lulu o e wikeni, ke sāpate ko ia o e wike, whaasinga o e wikeni. Tau ki whia pe moha alo maari e tuke ngā taime au whia e whōtu mai lani, ala pe ki ei moha uhatu mo tō holo. Walu ngata hale ko wha mawhana ki aho nima ka hako mai ki Nuku'alofa, ki kiri se tolu noa ki he tolu ua. Ko ka kato ia e tau whamatala ea, malo apito mo mea mai ka mo mea. Ko e tuonga ia o ea, ka tau toi wakaiangi pehi ki ngāhi ulu i o ngō. Le ko tito ngani mo uye toko ua,
ke ma'o ai mahaki mo fi Typhoid. Malolo hango mātu a Tonga i Amerika mga tuonga mi havela fale, pe alolo Tonga i Australia ai e ki Palemia ki whakataha ai kautaki i e Troika a pungipungi i Brisbane. Mo e kakato i peia o ngā hiongongo mi ledio kai umaa ai televisione Tonga ki e hauane me whakaamu ni autaki kotoa atu iang ki loto whale kotoa, kai malo i tau ke i whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to English News Package with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, Health Ministry confirm 2 new cases of typhoid fever in Hōwhora. Prime Minister confirms ongoing talks with the United States on visa restrictions, and a Tongan couple dies in a house fire in Texas, USA. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well as the latest from sports and the latest weather update. Now for the news in detail, I'm Vaiwhanoato Paula. 2 new cases of typhoid fever have been confirmed by the Public Health Division of the Ministry of Health in Tongatapu, following a diagnosis made through positive plant culture last week. The 2 cases involve 2 males aged 17 and 21 who live in the same household in Hōwhora. Health officials say both patients are currently in stable condition. Both patients developed fever and other symptoms approximately 2 weeks before being admitted to Vaiana Hospital on the 16th and 17th of January. The Ministry of Health is now investigating this domestic cluster to identify the source of infection and prevent further spread of the disease. The Health Ministry confirmed that all contacts had no symptoms and were put under surveillance with health advice also provided. At the moment, the evidence suggests a domestic cluster of infection, possibly with intrafamilial transmission. However, investigations are ongoing. Typhoid fever is caused by the bacteria Salmonella typhi, and the incubation period usually ranges from 7 to 21 days. It is transmitted by ingesting water and food contaminated by feces or urine of patients or carriers. Onset of the illness is usually marked by fever, tiredness, chills, headache, nausea, and sometimes abdominal pain with or without diarrhea. Severe cases may lead to serious complications or even death. Typhoid fever can be treated with antibiotics. The Health Ministry emphasized the importance of practicing good hygiene, including ensuring that drinking water is safe by boiling it before consumption, as well as washing hands properly with soap under running water before eating or handling food. They reminded the public to remain calm and follow the expert advice from health professionals. The ministry will continue to provide detailed information after thorough investigations and institute measures to prevent further transmission and protect the lives within the affected areas as well as the country as a whole. The Honourable Prime Minister Lord Fafanua has departed Tonga for Australia on Saturday to attend the Pacific Islands Forum Troika meeting in Brisbane. The meeting brings together 3 Troika leaders, which is the current chair of the Pacific Islands Forum, the Prime Minister of the Solomon Islands, the former chair, which is Tonga's Prime Minister, and the incoming chair, the President of the Republic of Palau. While in Australia, Lord Fafanua will also hold bilateral meetings with Australia's Minister for Foreign Affairs, Penny Wong, and the Minister for Climate Change and Energy, Chris Bowen. These discussions include the signing of the Tonga-Australia Renewable Energy and Climate Partnership Memorandum of Understanding, supporting Tonga's energy roadmap towards achieving 100% renewable energy through targeted assistance and strategic partnerships. Meanwhile, while transiting through New Zealand, Lord Fafanua met with New Zealand's Minister of Foreign Affairs, Winston Peters. Minister Peters extended his congratulations to Lord Fafanua on his recent appointment as Prime Minister of Tonga. Discussions focused on New Zealand, Tonga bilateral cooperation, global and regional developments, and strengthening the Pacific Islands Forum to advance deeper regional cooperation. While in Brisbane, Lord Fafanua will also engage with members of the Tongan diaspora on the sidelines of the Troika meetings.
The Tongan community has organized a meeting this evening to welcome the new Prime Minister during his official visit. The event provides an opportunity for community members to hear directly about the government of Tonga's strategic goals and economic plans, and to engage in open dialogue with the Prime Minister and his delegation. The Prime Minister has confirmed that high-level discussions are currently underway between Tonga and the United States regarding a recent presidential directive affecting visa applications. The Tongan government is working closely with the United States to address Tonga's status under the presidential directive that came into effect at the beginning of this year, which suspended all new visitor and student visa applications for all Tongan passport holders. Prime Minister Lord Fafanua confirmed this during Parliament deliberations last week, where he outlined the new government's first 100 days action plan. He said he is aware of public concerns surrounding the issue and assured the nation that discussions are ongoing at the highest level with the United States. He added that official details will be released once the talks have been finalized. This issue arose earlier this month following the suspensions of a new visitor and student visa applications for all Tongan passport holders travelling to the United States, with exemptions applying only to those who already hold valid visas and individuals travelling for diplomatic purposes. This move is announced to be part of the United States' broader efforts to strengthen border security and curb illegal overstaying by foreign nationals. An elderly couple confirmed to be Tongan has died in a house fire in the United States. The couple lived in Texas has passed away in a fire that destroyed their home yesterday morning in the small town of Colleyville. According to the report of CPS Texas News, the fire occurred at approximately 10 a.m. local time yesterday, and while two others who were in the house managed to escape the place alive, the elderly couple were unable to get out on time of the burning house. Of the two survivors, one remains in hospital and is currently recovering from injuries sustained in the fire. Police investigations are ongoing to determine the cause of the incident. And last Friday marked the conclusion of the Education Prayer Week of the Free Wesleyan Church of Tonga. This is an important week for church families as it focuses on the spiritual nurturing and guidance of children, preparing them for the challenges they will face in the school environment in the new academic year. And in light of this, the ministers of the Free Wesleyan Church of Tonga in the Maupanga district organized a youth fellowship program on Friday evening to officially close this special prayer week. The FYC Maupanga District Education Prayer Week Fellowship Program included youth groups from Homakelikau, Pili, and Maupanga who showcased their talents through singing, drama, storytelling, and cultural performances. According to the church minister, Reverend Wilitoni Saatini, this is one of the church's efforts to bring their children together in a healthy and positive environment, encouraging growth in all aspects, not just spiritually, but physically, emotionally, academically, mentally, and culturally, and just emphasizing the importance of living a balanced life. Reverend Saatini said that the special prayer week was initiated by the church leadership, the president's office, and directors with the purpose of creating a fellowship space for the youth within the church and focused on the theme of education. He explained that this was a new initiative providing a platform for fellowship and for children to showcase their talents in singing, drama, storytelling, and cultural performance. Meanwhile, a youth representative from Homakelikau, Halamehi Tangulu, expressed happiness and gratitude for the program, especially for its role in uniting and supporting young people against the many challenges of modern life. Tangulu said it is encouraging because it is difficult in today's time to create spaces for genuine fellowship, noting that people now live through their phones with everyone attached to them, making it rare to have genuine connections at such gatherings as this. She added that the program was a useful way for the youth to make use of their time, putting energy into something meaningful instead of wandering around villages or being drawn toward places where alcohol and harmful influences are present. Beyond the performances, the program also helped strengthen harmony, build friendships, and promote peace among children and youth, especially with the start of the 2026 school year for many students
this week. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Petty Blake, Ilola here. And that's it from the local scene. Sports is up next after this break with Pia Olier. Stay tuned. Welcome back in sport. The Tongan Rugby League captain, Arden Fonua-Blake, is calling for a greater squad unity as the team prepares for a crucial World Cup campaign later this year. Tonga enters a pivotal year following a challenging 2025 Pacific Championships campaign where they suffered defeats to Samoa and New Zealand. Fonua-Blake says the congested rugby league calendar makes it difficult to build combinations with no standalone representative weekends and several players involved in state of origin. Head coach Christian Wolff continues to meet players individually throughout the year, but assembling the full squad remains a challenge. Magic Round is currently seen as the best opportunity for a team gathering. Fonua-Blake says any chance to connect before the World Cup will provide a major boost. Tonga will open their World Cup campaign against England in Perth on October 17th before matches against Lebanon and arch-rivals Samoa. The Tongan descended ex-head forward Greg Fisilau has been rewarded for his impressive performance with his selection in England's 36-man Six Nations squad. The 22-year-old is joined by two uncapped former England under-20 forwards, Bob Bear, Virkesa Sela and Emmanuel Hirukun. Sela replaces his Perth teammate, Will Stewart, who is unavailable due to injury, while Emmanuel has been preferred ahead of another Perth prop, Ben Opano. In total, 11 players have been named who were not part of the 2025 Kill the Nations Series squad. The inclusions of Freddie Stewart, George Furbank, and Elliot Daly suggest Marcus Smith will primarily be used at fly half or as impact cover from the bench. Arthur Clark, Trevor Davidson, Devan Roth, Sam Atkinson, and Jack Van Povelet have also been recalled. Several players missed out due to injury, including Perth centre Ollie Lawrence, who was left out of tonight's premiership match against Gloucester, but is expected to be fit for England's Six Nations opener against Wales on Feb 7th. Maro Yoche has been named captain of the squad, which features 20 forwards and 16 backs. The team will assemble at Benny Hill Park tomorrow before travelling to Girona for further preparations. England will face Wales, Scotland, Ireland, Italy and France during the championship, with the tournament concluding in Paris on March 14th. The former All Blacks Richie Mo'unga has delivered one of the moments of the Japan Rugby League 1 season with a dramatic late try in Tokyo. The 56th Test All Blacks Richie Mo'unga scored an 80th minute match-winning try to lift Toshiba Pre-Libis Tokyo to a 24-20 win over previously unbeaten Kupota's peers. The match was a rematch of last season's final, with Kupota entering the round undefeated. Former Wallaby Bernard Foley opened the scoring with an early penalty. Tokyo responded with sustained pressure and took a narrow lead into half-time. The contest remained tied throughout the second half, with both sides trading penalties and tries. With Kupota holding a late three-point lead, Tokyo launched a final attacking surge. After 17 phases, Mo'unga received the ball just meters from the line, stepping past two defenders to score beside the posts. He converted his own try to seal a 4-point victory. The win leaves Tokyo level with Kupota and Kobe Steelers, with all three sides recording 5 wins from 6 matches. The two New Zealand sides competing in the OFC Pro League recorded wins as action continued at North Harbour Stadium. South Island United claimed their first victory of the OFC Pro League with a 2-1 win over Vanuatu United on Friday afternoon.
The result follows their opening round loss to Auckland City and provides momentum heading into the second round in Papua New Guinea. Auckland City continued their perfect start to the competition later that evening, securing a 1-0 win over Fijimbula FC. Despite one match still to be played following weather disruptions in Northland, Auckland City currently sit atop the standings with 3 wins from 3 matches. And the Wallabies head coach, Joe Smith, has ruled himself out of contention for the All Blacks top job. Current Wallabies coach, Joe Smith, has confirmed he will not be taking up the All Blacks head coaching role, according to reports from the Sydney Morning Herald. Smith remains contracted to Rugby Australia until mid-2026, before the Keys takes over as head coach ahead of the 2027 Rugby World Cup. Sources close to the situation say the 60-year-old has informed New Zealand Rugby that he will honour his contract and remain with the Wallabies through the next World Cup cycle. Smith had been considered a leading candidate for the All Blacks role alongside Jamie Joseph and Dave Rennie, but will now continue his work in Australia. And that's sports news. That was Pierre Ollier with your latest from sports. Up next is your latest weather information with Bessa Kuila, a meteorologist from the Tonga Met Office from Fuamotu. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening: we expect fine weather over most parts of Tonga, and it is great for outdoor activities, but please take note. Public are advised to keep hydrated by having drinking waters, or may need an extra changing clothes if doing an heavy outdoor activities due to warmer air temperature at daytime. Looking into our satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud band slightly to the north of the group, and it is expected to approaching near Tongatapu from the northeast with occasional showers, can be heavy falls at times, mainly fine over Nuku'alofa, Wawa'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, apart from fair bits of low clouds moving in from the southeast, and it will bring scattered showers to this island from this evening until tomorrow. For our current warnings for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for Tongatapu and Ewa coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, there is a trough lies over to the north of the group, and another trough of low pressure lies to the west, and it does not affect our areas in the next 5 days, with a mainly fine over the Kingdom of Tonga and south to southeasterly winds dominating our areas in the next 5 days. But there is a weak trough approaching Tongatapu and Ewa by Saturday, the end of this week, with a mostly cloudy with occasional showers, especially for Tongatapu and Ewa. Let's bring in the weather closer to home into Island Division from this evening until early tomorrow morning. We expect fine weather over Nuku'alofa, Wawa'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, apart from cloudy periods with possible isolated showers, especially for Ha'apai group. But we are now concerned on this trough moving from the northeast to approaching Tongatapu with occasional showers, can be heavy falls at times for tonight, especially for Tongatapu. South to southeasterly winds reaching up to 15 to 20 knots and also rising up to 25 knots, especially for Tongatapu and Ewa coastal waters. And the overnight minimum temperature of around 23 to 25 degrees Celsius for all of Tonga. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition of this trough approaching Tongatapu, but it is expected to approaching Wawa'u by tomorrow afternoon with occasional showers, can be heavy falls at times. However, mainly fine over Nuku'alofa, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, apart from cloudy periods with possible isolated showers. South to southeasterly winds reaching up to 10 to 15 knots for all of Tonga coastal waters for tomorrow, at the maximum temperature for tomorrow of around 30 to 32 degrees Celsius. For the tide prediction, low tide at 7:30 p.m. this evening, high tide at 25 minutes to 2 early tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 19 minutes past 6 tomorrow morning and will set at 7:26 p.m. tomorrow evening. Moon set 10 minutes past 12 midnight tonight, and moon rise at 12 minutes to 2 tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa starting this Wednesday.
until Sunday, the end of this week, we expect a fine weather, apart from cloudy periods with possible scattered showers in the next 5 days for Nuku'alofa. The maximum temperature the next 5 days for Nuku'alofa of around 30 to 32 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo opito. See you next time. That was Pesakuila with the latest weather update, wrapping up your English news for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Health Ministry confirmed 2 new cases of typhoid fever in Hofoa. Prime Minister confirms ongoing talks with the United States on visa restrictions. And a Tongan couple dies in a house fire in Texas, USA. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula with the Hour's News Bulletin. Good evening.